Kaburam kalong syautra. Hakum kini kipo gidan kam kenmau. Yaktin ka jong belai ka buang. Ada ari layu pieseng kerting jonga. Inga antor kat hangta. But kini ka sngin kong jong katayo. Kasngi ka babaro kiriwek ngalawanong. Pieseng lah. Kasngi lalu kipor kiba mensyua kikistan kiba ningkong Kiyu seng lang yang mengkediaku, bat hadin kecing kediaku. Jus nyoru yak tien kecing lap, nak tien kejong terai, bat na gospel kejong terai. Tiha kena por ke bawah mata, ngiskiam. Ngidon han ke jaga, kena pelan kejong belai. Ngidon han ke jaga, kena ke bawah nak konta kejong ki. Dan ngiwan kecing seng kan mau, kamne no Namar ngidon nya kanong kejong yang sing berhadu. Bat ubelai un ai kru kejing le kejong hi. Dia chong nya shu syakmat le maka bakan sambat hi. Jin ai ti hotroal maka ching kuai. Hukpa jungi ubha bening. Kalau makhut ke bakut ya karteng kejong Wan ka hima kejong balong ka kejong ha kende kum. Kumne trai iban pa kejing ai ngok beging song syami. Melok ubelai ke dap na ka bereng ba kendo. Melok ubelai bahalor Try bakado kay mamiro syakri sintur yung syakri ka jome. Ay kalong naka bor jomen simba kay ka jom. Ay kalong ni start ka jome ka try. Kay even kran na bor ka bawan tab. Kan long dame ka try. Baka balang kan tay, baka san ka try baka wi pag dukat ko yes nyo yung ni kubol ka try. Bakin raro siya way, bakin to siya pang jome ko jisu. Baka ji kay bakila yo. Haring yung Yesus Kristus ni IT mendashi bom cikut mendap halak kata amen. Bat ngai scam ngat harai ba ngai scam ba iwei pa wei dan hang kapor kidang kenau ya ka subject bala kren itu ki brother kadang wan usngi ningkong jong tayo ba alin no. Nak kenau kidang kren sepang kata ka jinggan ka jong belai bat ngi. Ba ka jingik ka jong belai yang ngi ba jingai na. Hari ngai scam ba kena por ke ba mentang apa ke subject ke ban kren. Lese ka dei ka dukot ka ba kiru ke layak shim. Hari ngan bu pada ka wei pat ke subject syapi. Langin pule gospel ke jong Yohanes kalau bakhatsa ka bakhatsan. Ngatara ibang ngai scam ba baro nya la lendat ya gini kintien. Gospel ke jong Yohanes kalau bakhatsa ka dukot bakhatsan ki kintien ki ba ong ni. Lara piik iya nga tu sumar ya ki hukum jonga kata dek. Lara piik iya nga tu sumar ya hukum jonga. Ka subject ha ka ne ka no pais ni ka bamanta ka dei ka jingik ka ba kumno ken ni ik yo belai. Ne ka jingik ka ba kumno ken piik yo belai. Habang ipule bhai ka Bible ni syam dan shibun ki jajingik. Kan chu ai nuk sai na kapor ka bamta. Langa yeng hang ni ha na kapor ka bamta ki tin khasi ka tin ka bayar bha ki jo. Dan tak tin bonong Manta la da de kurja jonga la nga ik ya phi ka mot kisnyu tu o de sipara yeng syam. Manta i bakha lang de bakha kam bakham ni le la bonong ka jing ik bakha la ong bakha na ik phi. O ik bakha yang Shibul ada nganor dah kan thai ka syong hang ni menta dan ong nga ik ye phi lada om de kur om de jai kalau ong yang nga utel ik semla yang nomor om de kur jai Henry lese kamla ban tipat bang adon ka jing para bang lese ngadon ka jing bhai ngasem ne ka don ka jing parlo nama haktin khasi ka tin bayar ada ik semla ru ong nga ik ye phi yong ik semla de semla nga ik ye phi ya ulok ru ong nga ik ye phi ya ime paru nga ik ye phi ya obe nga ik ye mebele hereli pai atin grek bakal masyai ya ka jingik parlok ki jiwang ka jingik pilio ya ka jingik sama ka jingik lok ki ong eros bat ka jingik bhai nga sem ki ong ka jingik storge bat ka jingik bele ki ong ka jing agape ka jingik ka bamdan kendan dan shibun ki jai jingik ngin pai ne kan ken ke ba mentaru
Gospel ka jong Yohanes kum khatsan nang pule ra piik ia ngatu sumar kum jonga bagian tin ik hang ni la panon kamatin agape kamot ka jingik ka bamdan kendan ka jingik ka bamdan kendan ka jingmut ayu ka bawang bamdan kendan skema tapi ik ya perlok jong pi don ka ik ka daw ka ba u neka ka le bhai pi Cuba ngai ik ya kanu ka brio. Lese kalak belong ka bawah brio ni ngai ik ya ka. Kalak belong kumta bagi samlat ik eros. Ne pi ik ya no mi pa namar ilak ban sai pi. Ilak ban le bhai pi. Pi yo samla ulok jong pi namar u ai bai khau ya pi, namar u ik ya pi u le bhai pi u sumar pi. Kadon kanu ka daw ka jing pha. Kata ki ong ka jing ka ban kendon. Hari ka jingik bamdan kendan kemen omdan kano ka daw hela ik kumbau blay yu ik yang ai pi omdan de kano ka daw orang ba em pi bla khamli tengah ik ya pi khamyong tengam tre ban ik ya pi oh pi ki bapok tengam tre ban ik ya pi ik tak ki bah utra ik ya perthai ber kawai kata ka jingik bamdan kendan ngan ai shu ka nuksa ka por ka bam ta ka jingik bamdan kendan telah ong se ngila ber ai nuksa ka long ne try ik tengah ik ya me Nidan kendan pat kalong kumne. Try nga iting game tama at hai ban puli bai gondar si. Dan kendan dai. Try nga iting game tama shit laga si thai pan jiga sen. Dan kendan gam kata. Teka jingkel ka subject ma ko aban bu ka jik ka ba kumno tapi yo try. Hoi lesi pula ik yo try ka jingik ka ba ong lesi ka pilio. Pil ik yo try ka ik parlo ka bhae kata. Kam dei wasnyu. Kabha pidik ma utrai ulong blok pejantan jong pi kabha kata la pidik ya utrai da jing store ge kalong kabha kata ru ma utrai ulong pejantan man bahaya ngasem jong pi ru ulang bahaya ngasem jong pi daud ujis wong uno bale kamon kwa jong ulong nan lembo jong a man idong tu bahaya ngasem la pidik jing store ge kamon pasnio la pidik jing eros nilai nan pilat temen la sem dan shu ulak la se la khat ulak jong pilat khat samla ja pi om dan issue pidik jing sum nilai herai ka jingkeli kalong ba pil ik nam ya oble da ka jing ik agape pila ik nam ya tra da ka jing ik kamon kendan ni pedang dan kendan tra nga ik ya me tamam ta singam lat me tra nga ik ya me tamam ta sing su thai Try nga iya me tamba ngam sula te menta try. Try nga ikya me lada me ai kata ya. Try nga ikya me lada me ai kata yang lada me ai try nga me ikya me. Da fidang don kata ka jingmut orang pi. Pipat ik ya try da ka jing agape ke ba pipat ik ken ka jing kwa ka jong try. No try orang la ik inga usuma kum jonga. Ik hang ne kam de tin penon kam do eros om penon kam da pilio om penon na storge da penon kam da agape kamat kecing ik kaman kendan kecing ik baslei bat kabam dan dawi ngan ai ko ge nuksa ni kapor ke bamanta kalong kham su tanat engai pi kecing ik in pai na gospel ka jong Yohanes ti na gospel ka jong Yohanes kalong ba arkuwei ka de khot ken ka ba khatsan hadu kanyo pikin mau yang ke jingja ora tangan pule kan ka por ka bamta gospel ka jong Yohanes kalong ka ba arkuwei ka khot ka ba khatsan hadu kanyo ki kintin ki bang kumni ke jingja chipang jisu bar Petros te kumta haba kilaya bam justep u jisu lo ong hau Simon Petros go Simon ukut ujona me kham ik mame yang bane kine ulai thu hau ho oi to try me tip banga ik yame ulai thu hau to sa kilang brot chunga kap khan riu uang pat hau ka ba arsin go simonu khunu jona me ik yanga ye thu hau ho oi try me tip banga ik yame ulai thu hau to up ikilam brod chunga ka ba khat nyo uong hau ha ka ba lai sin
Ko Simon ukun ujona me ik yang Petros ulasnya usi naba ulah keli kabalai sin yu me ik yang ulai tu te hau ko try me tip ya baro me tip banga ik ya me uji sulai tu hau tabsa kilang rot cuma pule kasih te ik musuh tu ya kabarang bang ik ayuh hang kan mau hang tin great ang pule kalau basyai ha ko Simon nukun ujana me ik yang ada ka jing belai ka jing agape hare tiap ke ba Simon Petrus rong nga pilio ya me nga ik ya me kum perlok Deu Jisu kelib ya ma ko Simon nukun ujana me ik yang ada ka jing belai ka jing agape tiap Simon Petrus rong Metip mga ik yame daga jiki pilio daga jiki parla uji semua tu kelim yang Simon nukun ujana me ik yang daga jiki belai metip nga pilio yame kata daga jiki per hang ti uji su ang agape uji su ik yang daga jiki pamnan kendan ik yang daga jiki belai lut ke jiki ka bakut Henry Simon ang ik yame kum parla Kajubab kajong Simon Petrus kami ada berkacing kuat kajong Jisu. Kajingnya per kalau Jisu kuat bawa Petrus Simon unik kajing ik agape kajing belai kajing bamdan kendan Henry Simon Petrus pat unik kajing ik parla kata-kata. Kadang bagi ustad kiri sempang Bible bat kiwe pat ngamon jurang pule kata. Kadang kau Simon Petrus usyo ya ade. Umla banik dekat jingik agape pitip kadau balai. Kadang kau Simon Petrus umla ban ong shu yo Yesu ki ong ba. Umla cuman ong yo Yesu na agape ya me. Walau Yesu ong me agape ya na. Yo na mar kadau ba so tu la de ba ula len yo Yesu. Usyo tu ya de ba umla ban ik dekat jingik agape. Henry watla katakan na ba ublay udang kuat yo Simon Petrus menong ba ik yang ada kecil agape. Kecil kai menguat ban ong ni kapot kena ik kecil ka bakum. Jit ko ki parab me. Katnes nam ngila syakri oblay. Hato ngila ik nam yo Yesu da kecil agape. Ngaka ban ong khadu ko ki dukhat. Tiken mau nam ni ke balang Efesus di tarjuman pau kalau ba ansap. Kalau baar di besar kitab jangan pang semua balang Efesus. Ketika balang Efesus ketika balang kau Paul apostol ulah syarai ulah hikai hadu laisnyam. Laisnyam lah syang ber hikai. Melaisnyam kau Paul apostol ulah hikai Efesus. Kau wei pakai jinduna ke balang donpat. Kau uji Yesus uang lamu angel cubu ban musim cuma kata-kata. Dan pule kitab jangan pang kalau baar kau besar tinggi bangku ni. Henry ngadon katne ka persya ya pa. Bapala ino ya ka jingik jongpa ka banikong. Ka jingik ka banikong kolong kuno. Ka jingik belai ka jingik agape. Hakipot ka ba manusia merang syara pol apostol ang fi. Ka balang ay belas ka balang ka ay snake ha ya pol apostol. Ka balang ka kikia ba lagi na duduk kisuk. Kabalang kamu jul dan kata jifium malek ay rakam ka jong belai. Rekat barang ni kesini pipon kata ka jing belai ka jing baman kendan syu kalaja. Kata ka jingjak ken ka jing ke badingkong ka jing belai klasa no tang ka jing ke baar ke balai. Ka jing parlok. Ik parlok ya lum jika seng ba hang ne pini. Kita kata ka jing store ge kita kata ka jing eros kita ka jing pilio. Hendak kebaning kong ka jii kebaning kong keladu na kata ka jii belai. Bahkan ka jii belai kendan syu. Bangin kin mau ba in puli na gospel ken. Gospel ka jong Matius kalong ka ba ar ka khot ka belai punya uji suong kini. Uji su te lai thu hau. Men ek yo try bau belai jong me dan jong me baro bat da ka men sim jong me baro bat da ka jing perkhat jong me baro. Kene ru ka de ka jii Namun orang kecil agape, kecil kem dan kendang. Henry kisni kiba menta.
Nyimdan syuk kita balong bangi ek yo turai. Lada jalong ka balong ko turai. Ngan snap iya me alam pe yano. Laki we kum syakri ngan syakri tang ya me kum ong Joshua. Hari ka basosi mentah kalong ba. Nya pe guru syaka numut ki wan jingsang. Perlok jonga wan jingsang nem. Kasamla jonga wan jingsang nem. Wan pastor nem. Kat numut ki bru ki andap yang syongshit nem. Nah, fidang don kata ka jinglong ban ong bangan lek tak mesti ka som shit nang ki. Fidang don ka jing baklang. Uji su pha ingai pi kum ji senran badan balang ka jaka ka badum meng ten syai. Om de chu jaka basya. Lala ngilang don ya ka mensim bangan ong bangan lek tang ha ta ka som shit rupa ha ka ta ka jaka ka ba don rupa belai nang file no File iu ban ali ai belai hang ta ba don rupa belai. Ki padan ka jini agape. Na fidan ka jini agape. Dan kendon ngan lei dengan tur baik haka jaka badum jaka basyai ne haka no jaka ngan lei kampe ngan ya thu sham jisu hari ka sngi ke ba menta ka sngi ka ba bere ki bare tanga jaka shumshi ka sngi ke ba menta ki bere ki bare tanga jaka ba subang yet ila de kladon ne ka chi agape jisu pa umpi ik yang au jisu ka chi agape ka chi ik ka ban kendon ka chi ik ka ba dak basyai ka chi ik ka ba khot ka chi ik ka ba omlan batai ta ka chi la khilawan ikum ta la ik ga chi wa ka jong chi su yes na ka borong ka jong la ing pendam ma ka chi ko pa chi ni bhabre ni ai yo bisu ni syo thu patra ni log la chat tu la ni syo thu patra kumbo Simon Petrus la ren ya melai sim ka tumai but syo bit sila de ban ong ya me nga ik ya me na ka chi agape ren wat la ka tamin ong ka trai ko Simon Petrus mi ya nga da ka chi agape kani pen pau ka try wat lang ai chat la rem kita ki jingjat jingrem jeng mi kendu no mi sala nyo ka try ha mi wan hajan ka jong e pa me kwa ingi bangin ik ka jingi ka baning kong ta ka jingi agape ta ka jingi ka bakhoi ta ka jingi ka bang syakri ya me la jalang kumno pediam ni try bangin ik ya me ka jingi agape ya rap ingi try mi syakri ya me ku ka jing kwa ka jong ka jing kwa ka jong ha ka jing Jesus Kristus ni dua man ta hala kata Amen. Amen.